Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün fevral'ın 13-i çarşamba günü. Mahkeme kararı deniştirilmedi, aprel'nin sonuna kadar hapiste. Moskva şehir mahkemesi da 4 esir Ukrayn denizcisi advokatlarının istinaf şikayetini red etti ve onlarını taqiqat tevqifhanasında kaldırdı. Bu Sergey Chulyba, Yuri Bezizachny, Yuri Budzila ve Bogdan Nibelitsa. Advokat Emil Kurbedinov bildirgenine göre episi denizciler mahkeme oturuşuna getirildi, ama konvoy mania olğanı için advokatlar onların konfidensial olarak laf etip olamadılar. Yanvar ayında Lefortovo rayon mahkemesi 24 Ukrayn denizcisinin hapis müddetini aprel'nin sonuna kadar uzattı. O zaman episi denizciler harbiy esir olğanlarına ve şartlık etmeyeceklerini bildirgen ediler. Şimdiki vakitte advokatlar bu mahkeme kararlarına itiraz bildiriyor. Noyabr'ın 25'inde Kerech boğazında yanında Rusya mahsus hizmetleri Odessa limanından Azak denizi boyu Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve yanı kapı red bukserine hücum etip onlarını zapt etti. Bugünden basta Rus işgalci orduları Ukrayna silahlı kuvvetleri mevzilerine karşı 3 kere ateş açtı. Ateş astında Avdiyevka, Pavlopol ve Vodyane imayecileri kaldı. Ukrayna Müdafaa Nazirliğinin malumatına göre isyancılar Minsk anlaşmalarında yasak etilgen ağır silahlar kullanganlar. Ateşke tutuv neticesinde hiçbir Ukrayn zarar görmedi. Зафіксовано застосування противником мінометів. Vodyane yanında düşman 120 kalibrli mina toplarını kullanganını kaydettik. Diğer yerlerde tanklarga karşı idare etilgen raketalar, granat atqıçlar ve hafif silah kullanıldı. Ukrayna askerleri cevap olarak ateş açtı. Bugün hiçbir Ukrayna askeri zarar görmedi. Minsk'te Donbas vaziyeti tertiplenova 3 taraflama kontakt gruppasının iş gruppalarının toplaşıvı geçirildi. Bu haqda Belarus Cumhuriyeti Tashqi ishlar nazirligining matbuot xizmati haber etti. Bundan so'ng 3 taraflama kontakt gruppasının da toplaşıvı o'tkarilajak. Bu endi Ukrayna sharqidagi meselesi ile bağlı 103-cü kurashuv olacak. Bakılacak esas mevzular işgal etilgen topraklarda tutulgan Ukrayn reynilerinin azat etilüvi ve Donbas'ta tinchlik rejiminin bozuluvi. Birleşken Milletler Teşkilatı Ukrayna için gumanitar yardım vakfını tesis etti. Bunun hakkında Donbas sakinlerinin meselelerine bağışlangan Birleşken Milletler Teşkilatı'nın mahsus toplaşıvı vaktında haber etildi. Birleşken Milletler Teşkilatı baş ketibinin gumanitar meseleleri yardımcısı Ursula Müller hayır sadaka berilicilerge bu teşebbüske koşulmağa teklifnen müracaat etti ve bu maksatlar için bazı memleketler endi paralar bergenlerini de kaydetti. Ursula Müller 2019 senesi bir-birinden sınırnen ayrılgan sızıqның iki tarafında yaşagan Donbas sakinlerine gumanitar yardım için $162 milyon gerek olacağını bildirdi. Let's remember that behind the figures mentioned, Bütün bu rakamlar bu endi 5 yıl devamında zarar görgen, azap çeken korantalar, erkekler, kadın ve ballar. Herkes tırışa mektepke barmak için, hastahaneye ziyaret etmek için, çoğusu işini, evini, aile adasını, dostunu kayıp etti. Bu adamlar için elimizden gelgenini yapmak gerekmez. Sağlık Saqlav Nazirliğinin kapatılığı böylece Ulyana Supron ve onun takımı Sağlık Saqlav Nazirliği Riberanın yanıdan vazifesine alınığı hakkında mahkeme kararının yokluğunu tefsir etti. Olar mahkemeci endi 2 gün devamında meslihatlaşıv odasında bulungan ve karar çıkarmagan vaktında idari vesikalar bakılığa berip hastahanelerini teçhizatlarla donatıp ve acele yardım etuv sistemasının deniştirilüvü üzerinde çalışıp olamağanını bildirdiler. Mahkemenin ise cevabı böyle oldu. Karar kabul etilü vakti dava malumatının miqdarına bağlıdır. Ulyana Supron'un salihiyetleri ise tek kısmen muasaraga alındı.
Та ухвала поширюється. Эвел алынғаны қарарға көре Ульяна Супрун тек назирлер кабинеті отырышында ишрақ етіп оламай ве сағлық сақлав назирлігінің стратегик планына тайын етіп оламай. Не лише наші пацієнти. Тек bizim хасталарымызды гөлді, балаларда, вакциналар беклей. Шынды мемлекетімізді қызама қырғынлығы. Анбарларда ордулар үшін вакциналар бар. Олар женкілешкен аскерлерге вакцинация yapmaq үшін илежлар берелер. Америка ве Русия арасындaki орта ве қысқа мензілі ракеталарының yok етілуі қындaki мұқавелерінің тақдері Брюксельде музыкере етілежек. Анда НАТО мұдафа назерлерінің күрішігі башланды. Асас мевзулар арасында да коллектив мұдафасы ве НАТО миссияларына пара берілів мәселелері. Вашингтон Москвадан новатор 8 ракет комплекслеріні yok etmеге талап еті. Америка стихбаратының мәлуматына көре Русияның бұл ракета комплекслерінің бұйыклігі анлашма шартларыны боза, уров даиресінде есе Авропаның аман эпосы мемлекетлері. Вашингтон ресми тарзда анлашманы кесмек істей, амма Русия өз мечбүриетлеріні эда еткен тақдерді өз қарарыны бақып чықабыле. Русияң өзек ракеталарының ишлеп чықарып, yolunun аңлашманы бозмаға девам ете. Бұл ракеталарға қаршылық көстермеге пек зор. Олар атта Авропа шерлерге барып чықа біле. Шының üçün бұл епіміздің огынде тұрған бұйық меселедір. Венесуэлада бенлерже адам топланды, кеченлерді сәкенлер Каракас соқақларына чықып, президент Николас Мадуродан Америка Бірлешкен Девлетлері йоллаған бүтін гуманитар ярдымның мемлекетке еберілмесіні талап еттілер. Мұхалифет ферхасы елбашчысы ве парламент спикері Хуан Гуайдо үкіметке федеральның 23-не қадар мұддет берді. Мадуроға қызмет еткен аскерлер Колумбия еле сынарда Венесуэлада етішмеген аш, иляч ве күн керек олған шейлеріні блок еті. Февральның 12-сінде Венесуэлаға Америка Бірлешкен Девлетлерінден гуманитар ярдымының бірінші партиясы кетірілді. Мадуро Америка ярдымыны қабыл етмегерет. Еті январьның 23-нде мұхалифет ферхасы елбашчысы Хуан Гуайдо озыны Венесуэланың вақат девлет башылырақ илан етті. Адамлар амелдеки президенті Николас Мадуроның истифасыны талап еті. Халық ве мұхалифет ферхасы оны қабаржылықта ве мемлекеттеки иқтисади бұхранда қабатлай. Гуайдаға Америка Бірлешкен Девлетлері Канада ве да 19 мемлекет қол тута. Олар Мадуро яны сайлавлар кечергеніні талап еттелер. Мадуро талапларыны керчеклештірмеге рет еті. Она Сурия, Иран, Қытай, Түркия, Белоруссия ве Русия қол тута. Біз гуманитар ярдым істейджекміз ве у Венесуэлаға бір шейге бақмадан келіп чықажақ. Бұл президент мемлекетіні терк етмек керек. Венесуэла залымдан құртылғаны әнде бірінші кередегіл. Умут етеміз ки бұл әнді сон сефер олажақ. Америка Бірлешкен Девлетлері ве Полония Шималияқым экелейхасына қаршы чықты ве у Авропаның энергетик телекөсізлігі үшін хафлы олғанына білдірділер. Боқта Бірлешкен Девлетлер Девлет кетібі Майк Помпео ве Полония тышқы ішлер назирі Яцек Чапутович Варшавада бері-бері өткерген матбуат конференциясы вақтында білдірділер. Помпеоның сөзлеріне көре бұл Кремльнің сиясилей хасыдыр. Полония тышқы ішлер назирі де Девлет кетібі сөйлегеніне қол тұтты. Полония Русияның таби газындан Москва өз мақсатлары үшін сияси силя оларақ құланған өз табилігіні тұшыре. Полония ве дигер Авропа ортақларымыз или Шимали ақым екілей қасыны тоқтатмақ үшін çalışамыз. Өз фікірімізні деңіштірмедік. Бұл газ борысының құрылығы Полония меркези ве шарқи Авропа үшін энергетик сасында зарар кетірейжігіні тұшынеміз. Үрметлі серджелер, бұл дақиғаға бұл соңғы хабарымыз да чо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз озыңызге мұқа айтылыңыз, сағылықнен қалыңыз көрішкенже.